Uba Anastasus rendong sngi uba de Nongpyed bat Nongpyniaid yaka jaka Kilan met hadon Bosco Youth Center ladem kra menhenen ke sngi khat paratarik ukalalengkon ula Khur dekat Takma Ksiar haka snatch shispa kg shispa nyau kg bat shispa khat we kg bat ru haka clean and jerk category bat shispa khat ar kg bat shispa arpusan kg haka lempung Meghalaya games hajar arpusau badang yad hakini ki sngi hatura. Utei urang elekai, udei ru certified trainer hakini kijing elekai MMA national level, pro title belt ha Kolkata, national bronze medalist in powerlifting ha Goa, national level silver medalist ha Brazilian Jiu-Jitsu, Northeast Olympic Games hajar arpo ar, snatch chispa iwe kg, clean and jerk chispa shpo kg, national calisthenic 4th rank ha Bangalore. Kuman syupentip syikinong Peit ka dbmnTv la sedang ya kajaka lekai Kilan met hadon Bosco Youth Center mensyam senam hajar arpulai bat phila aban pentebit yala di hakini kijing lekai Olympic weightlifting, powerlifting, crossfit, functional exercise, kettlebell workout, concentric exercise, Muay Thai, MMA, self-defense, mobility, flexibility, bat ka rehab exercise. Bat ka jingsi ru kamdai ka baram habayan ujor bat kiwei pat kijaka hikai Kilan met. Go!